Rong teki hemari rong hangarong along Amrit Sarovar scheme pen long e kisampon. Hamran Police Station Kaparlo VDP Committee pen Klembaring bang Fred Shrokatum Ningkan Shrok Kep Kepling atum upon retirement farewell ajamek kapaman pon. Malongari Christian Gaching Rumame Inglong Sarpolong Saikiring. Kardom nili Abirta than bang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera do anaphan Kardom pajeriglo Kardom tangte Pini Abirta lenon ang tonpen arjukonik sina Rong teki hemari rong hangarong along Amrit Sarovar scheme pen long e kisampon. Pini therepo ni phai crazy bhomti ani lakhain kora trok duar baguri constituency ka parlo rong teke hemari rong hangarong along Amrit Sarovar scheme education em Richard tok biari deng pen long e kisampon. Labangso Amrit Sarovar long e kangpu pon along kachipatir pipon lake nili block video juli terang pipensi chipatir pipon lo. Labangso Amrit Sarovar scheme long e kangpu pon along kachitong dun lake Karbiang long Autonomous Council Education em Richard Tokbi Duarbaguri Constituency VDC Chairman Sarkoy Rongphar Dolamara Town Municipal Chairman Mongo Sing Terang Social Workers Nili Block Department Lapen Rong Asaratum Lapen Rong Araratum Chetong Dunsi Labangso Amrit Sarovar scheme kichik ponatangka lake lak inkoy rapli Lapen Prabjin pen patang pon popusi bangso Amrit Sarovar kangpu along chechak pon long. Labangso project lake Prime Minister Modi NC labangso project radapan panong pondo. Bangso along fishery lapen boundary wall fencing high huisita doji. Lapen waiting shed solar street light anta bangso fishery along pilapji pusi nili block department video juli terang pipen frangge tingno thanpachini pon lapen. Labangso Amrit Sarovar scheme mate project aphan longle kipi mate land donation kipi abangku bormon ronghang amithang along lesi chepek pon lobuta video juli terang pipen than pontru. Nili block under rong tiki rong long rong hang hemari rong hang rong long jitu Prime Minister Dream Project lake Amrit Sarovar la amounting of rupees 24 lakhs scheme ding ponlo so po taxi pinila sa program padolo sa program abangke ilitum kaching honai ninga chikhenai education em honorable Richard Tobisar silang sa foundation stone li ponlo sila so excavation part abangke isidoi la so excavation part ke by Mars as per guideline ke by Mars ang bong tang nangji pulo la pen 3 layer system doi so 3 layers along bangke plantation part dupo la ke through MGN rega ladak fencing ka dupon po solar light ka dupon po la jitu plantation na para bangke plantation part jitu pulo la bangke jitu food bearing mane kesire kiko mane jitu dakpen ka product apo muating bileng prang si economy pulo la se ang ding kit how step wise asondo asumsi ipon pel excavation part tanggal logote nitun through MGN rega through job card si I think biting prangke ipon po by the labangso progress pensi nilitung dak niljuga technical block hoy pensi pura execute kuri po la si akamateng pen progress ateng pensi nilitung payment dam po you see kita photograph la high pdf pensi nilitung mane payment na bang keson si padam nili block pen patir pipon mate Amrit Sarovar a project lake Prime Minister a dream project 24 lakhs do so ang bong pen rong teke along pini inauguration mane foundation stone ngi fangsi banglo la pen la so rong sortum alle ke long dun ji fa rong asar pen chenglok la pen akiru pilo rong pen dak romon rong pi rong hang borman rong hang alang li pen la so long le PC puthot pinangan nadak along le ki pen ajok la so community mate la Amrit Sarovar project Dream Project, Prime Minister Dream Project, chun pon po pusining thelo, lapen la song bong dagdet kalilang, men hanse rong arlong chulong tagdo, lapen rong mong ve blog andar pen kahora long hadak bange ching pon bom lo, la sila long thom abangke dak Amrit Sarovar a project 24 lakhs putangte into 3 hisab te nang tum sinilo la kadok we tamni Prime Minister Project. So project ciklo yon ante pat Isi scheme lo project la pu guide as per guideline do
Laso guideline ating pen sila tum claim pon po ngapen pachun pon po apor ating pen isi a period kitik do bo kon bakat jan By March po excavation part. excavation part by March Ada ko muning po community. Plantation do po. plantation kilana pen chenglok da block pen silang Kaziranga pen Robertson Rompi report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Hamren Police Station Kaparlo VDP Committee pen Klembaring Bangkrit Trokatum Ningkan Trok Kep Keplengatum upon retirement farewell Jamek Kapaman Pon. Nijang Karbianglong Hamren Police Station VDP Klembaring Bangkrit Trokatum Ningkan Trok Keplengatum upon retirement mate farewell Jamek Amai Kapaman Pon. Bangso Amelong Hamren Police Station VDP Amai Pu Samson Intia Hin Pensi Mai Chari Ponsi Ongdung VDP Klembang Photum Chitong Dunsi Aliracham Pidun. Lapen Mon Kedo Alohi Sarpo Hamren Additional SP Fazals Ahmed Burpuya Lapen SI Casing Sanatum Chitong Dunsi Retirement Atumapan Arjo Ponsi Kebang Journey Sitame Hamren Police Station AVDP Klembang Pu Bangpi Besen Pen Ke Klem Kedam Besen Jepan Chetan Chimumsi Ing Samjin Pen Mai Patun Pon. Hamren Pen Bronson Terang Report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Malongari Christian Kaching Ruma May Inglong Sarpolong Saikideng. Dili Bemisi constituency Kaparlo Koila Metia Hawar Pen Kahilo kilometer Plikap Sose Sarihuti Pen Borlang So Hoyalong Borsupon Mati Inglong Sarpoang Long Apuchong Kang Tuina Englong Hengparpan Kapar Jabalong Monduli Sirkep Chalang Pet Pen Kepang Terasai Kidengpon. Ni Hanglongri Baptist Kajalangame Alongri Kaparlo Angkang Terepo Chiklo Nipai Kep Arni Ada Por Final Kebra Chitim Pen Malongari Christian Kaching Rumame Pen Patir Piponsi Kedam Tang Surihini Ra Ingkorahini Aningkan Pen Kaduka Vechilang Pet Labangso Inglong Sarpo Anglong Apuchong Along Thengparpan Somponlo Labangso Adim Ke Aprang Prangke Laso Anglong Along Heng Lohan Kachuri Dam Kedamatum Kerememe Athema Hada Kedamatum Jasemet Petke Hada Lamjunuk Lamkang Lit Lamkang Ther Lapen Barpi Barso Chiti Long Le Lapen Manghum Mangram Titi Lapen Ladake Teke Sarpo Kiluadim Lo Tike Ang Thorta Ketando Laso Inglong Sarpo Anglong Along Thengparpan Somdet Penke Arni Bang Labangso Adim Kedamatum Thangta Akisung Chetong Te Lapen Pini Arni Thangta Phirime Miang Thek Awilang Hengparpan Kapar Jab Adung Arai Malam Kapalang Meji Aphan Aliracham Kipi Ponji Aphan Mirabiri Kovea Biri Thesoa Biri Lapen Asona Sona Thisere Hempua Biri Kapenchong Jepan Monduli Sipen Bang Kep Kep Chetong Dunsi Kepan Kapang Therasai Klemponlo Labangso Hut Kachetong Dun Bang Paro Isi Sose Amithang Mithang Ahem Arit Asai Dore Pugoi Phit Sita Sai Mesen Pen Klempachun Ponlong Pamilo Non Prabjin Pen Labangso Inglong Sarpo Hempua Biri Along Kidam Kebang Aphan Towar Mesen Kenang Sodnai Dolang Lasi Komane Ning Keme Abang Pi Bang Pu Jongsi Do Lipute Nang Rabdun Thapusi Chuning Ripadupon Malongari Christian Kaching Rumame Amepu Simon Rongpi Kon Chunbang Joel Singnar Dhin Rimbang Khorsing Teron Pastor Dikon Man Penkedo Abang Puotum Lapen Ong Dungarat Cherap Chetodun Tukiola Pen Anilson Rongpa Report Biswanath Karbi live. Tangte Pini Abirta laan pen sikang tonpon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi.